Na zapadu više ne mogu ni među sobom da se dogovore povodom Ukrajine. Britanski admiral Anthony Radakin rekao je Financial Timesu da je Rusija tokom sukoba sa Ukrajinom izgubila bezmalo polovinu svoje borbene sposobnosti u tenkovima. Ruski vojni vrh je ovo nazvao obeshrabrujućom izmišljotinom, prenosi portal Fakti. Nasuprot načelniku britanskog generalštaba, general francuske vojske Jean-Bernard Pinatelli je u intervjuu za Dijalog rekao da bi bez direktne intervencije NATO u sukobu u Ukrajini poraz Kijeva bio samo pitanje vremena. Prema njegovim rečima, kontraofanziva oružanih snaga u Ukrajine od starta je osuđena na neuspeh, pošto su ruske oružane snage superiornije od ukrajinskih, ne samo u ljudskim resursima, već i u tehnologiji. Londonski list Daily Mail objavio je da Britanija ima samo 40 za borbu sposobnih tenkova, 12 fregata i razarača spremnih za rat i najmanju vojsku za protekla 2 veka.